10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pukis, palun vaikus. Pukis ei räägi. Kolm minutit lõpuni. Lilla vagi laseb sinise väikse mööda. Laske see väike sinine minna nüüd. Alati peaks juba mitme ringid maha.
The top drivers are Lips in first place, followed by Marcus Marcius Vahid in second place, followed by Simo Sar in third place, followed by Sebastian Kusk in fourth place, followed by Robin Horner in fifth place. Sõidu lõpuni minut 20. Auto number 5 lasi kiirelt mööda. Jaarik. 1 minute left. Five seconds left. Seconds left. Kakskümmend sekundit lõpuni. 15 seconds left. Nüüd lükata ei tohi. Lips done. Simo Sar done. Marcus Marcius Vahid done. Sebastian Robin sõidavad veel. Sebastian Kusk done. Robin Horner done. All drivers are finished.